كيف كمل بدو السوديم ويبقى الديم تديم أمن Imma għaliex għal-poħda tajtni, kolla lila kinnatija, bħala vittma ta' imħabba tantarijom kamarija. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. كيف كمل بدو السوديم ويبقى الديم تديم أمن Mill-imqaddes tabernaklu u Ġesu qatla tinsieni, fidu tama kattal fija u bin-nar tal-imħabba mlieni. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. كيف كمل بدو السوديم ويبقى الديم تديم أمن O Ġesu fuq s-sebijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xered dejjem il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. كيف كمل بدو السوديم ويبقى الديم تديم أمن Skont il-fema tal-Papa u tal-isfijiet tagħna, missierna li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgħida fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم أفرنا ذنوبيتنا فالمنافر من هاتي علينا لا تدخلنيش في تجريب ازدهرسنا مدين Snem għalik Marija, bil-grazzu mimdija l-murejnija, kim berk inti fost il-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله يطلب علينا متن بين السوف السياعات الموت تانا Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. كيف كمل بدو السوديم ويبقى الديم تديم أم الله تانا اسم التلتانا اهدسينا ويقف معنا جلوريا للمسير للبن وللسبيرتو سانتو ماريا سانتس مقول انت يومنا عليك اسم التلتانا ذاك اللي تويلت علينا ريتكم لي دام بحالنا وجسوا وافرنا نبيتنا هرسنا من نار تنفع كل جنة ربح كل هنا ذاك لك راندوم بزون تهنيناتي نكونسيدراو نكونتبلاو فلو المستيرو تلفع مثلا جو جبريل حبر سيدنا ماريا لك الله سير أم الله مسيرنا اللي انت في السماويتي تقدس اسمك تجي صهناتك كل فتين في السماء يقدر في الارض السلام عليكم ماريا بالجراس انت مملي الملائمية كبير كنت فوس النساء بيرك الفروت الجوفتي جسو السلام عليكم ماريا بالجراس انت مملي الملائمية كبير كنت فوس النساء بيرك الفروت الجوفتي جسو السلام عليكم ماريا بالجراس انت مملي الملائمية كبير كنت فوس النساء بيرك الفروت الجوفتي جسو السلام عليكم ماريا بالجراس انت مملي الملائمية كبير كنت فوس النساء بيرك الفروت الجوفتي جسو السلام عليكم ماريا بالجراس انت مملي الملائمية كبير كنت فوس النساء بيرك الفروت الجوفتي جسو السلام عليكم ماريا بالجراس انت مملي الملائمية كبير كنت فوس النساء بيرك الفروت الجوفتي جسو السلام عليكم ماريا بالجراس انت مملي الملائمية كبير كنت فوس النساء بيرك الفروت الجوفتي جسو السلام عليكم ماريا بالجراس انت مملي الملائمية كبير كنت فوس النساء بيرك الفروت الجوفتي جسو السلام عليكم ماريا بالجراس انت مملي الملائمية كبير كنت فوس النساء بيرك الفروت الجوفتي جسو السلام عليكم ماريا بالجراس انت مملي الملائمية كبير كنت فوس النساء بيرك الفروت الجوفتي جسو Gloria للمسير للبن وللسبيرتو سانتو ماريا سانتس مولى انت يومنا عليك كوم لي دام حالنا وجسو وافنا نبيتنا حرسنا من نار تنفع كل جنة ربح كنا هنا الدعاء وقلقان بزون تانينا نكونسيدراو نكونتبلاو فتين مستيريو تلفع متى سيدنا ماريا مرت الزوج ريبتها سانت اليزابيث مسيرنا
وابزنا كل يوم ادينا اللوم افرنا ذنوبيتنا بالمنافر من واتي علينا لا تدخلنيش في تجري بس دهلسنا مدين يمنا قديسة مريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيات الميرتانم قديسة مريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيات الميرتانم قديسة مريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيات الميرتانم قديسة مريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيات الميرتانم قديسة مريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيات الميرتانم قديسة مريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيات الميرتانم قديسة مريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيات الميرتانم قديسة مريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيات الميرتانم قديسة مريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيات الميرتانم قديسة مريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيات الميرتانم من جلوريا كيف كمل بدو السوديم ويبقى الديم تديمم مريا سانتسما ورنت يومنا علي قسمة تلتان ذاك لتبيلت علينا رزقكم يدفعنا وجسوا وحفنا نبيتنا هرسنا من نار تنفر والجنة الرح كلها حينا الجزاف لكسراندهم زون تهنينا considerando contemplare il mistero del Fiat, metasina di Cristo twilet filarte Bethlehem. مسيرنا لي انت في السماوية تعدز اسمك تجزال نعتك كل فتين انت في السماء دفلار السلام عليكم مريا بالجرات سنت مملي الملايين يكن بيرك انت فوس النسام بيرك الفروت تجفتي اقدسو السلام عليكم مريا بالجرات سنت مملي الملايين يكن بيرك انت فوس النسام بيرك الفروت تجفتي اقدسو السلام عليكم مريا بالجرات سنت مملي الملايين يكن بيرك انت فوس النسام بيرك الفروت تجفتي اقدسو السلام عليكم مريا بالجرات سنت مملي الملايين يكن بيرك انت فوس النسام بيرك الفروت تجفتي اقدسو السلام عليكم مريا بالجرات سنت مملي الملايين يكن بيرك انت فوس النسام بيرك الفروت تجفتي اقدسو السلام عليكم مريا بالجرات سنت مملي الملايين يكن بيرك انت فوس النسام بيرك الفروت تجفتي اقدسو السلام عليكم مريا بالجرات سنت مملي الملايين يكن بيرك انت فوس النسام بيرك الفروت تجفتي اقدسو السلام عليكم مريا بالجرات سنت مملي الملايين يكن بيرك انت فوس النسام بيرك الفروت تجفتي اقدسو السلام عليكم مريا بالجرات سنت مملي الملايين يكن بيرك انت فوس النسام بيرك الفروت تجفتي اقدسو
Esliamanik Maria Belgrazin Memdian Monamia Kimberkin Tivos in the Sambira can fraught the Juftia of Jesu. Gloria al Messia, il Libano, il Spirito Santo. Maria Santis Maurentium, Aligas Mataltan, Tikvira Talina, Reticumni, Dampan, O Jesu. Tul genere vekolla henna da lata andom zon tanina considerando contemplare per mistero tal fe medicina Maria presentava Gesù nel tempio messiana هو بزنة كل يوم مدينة اللوما فرنا نبيتنا فالمنافر من هاتي علينا لا دخلنيش في تجري بس ده الإسلام الدين يامن قديسة مريم أم الله اطلب علينا مثل بين السوفسيات الميرتانم قديسة مريم أم الله اطلب علينا مثل بين السوفسيات الميرتانم قديسة مريم أم الله اطلب علينا مثل بين السوفسيات الميرتانم قديسة مريم أم الله اطلب علينا مثل بين السوفسيات الميرتانم قديسة مريم أم الله اطلب علينا مثل بين السوفسيات الميرتانم قديسة مريم أم الله اطلب علينا مثل بين السوفسيات الميرتانم قديسة مريم أم الله اطلب علينا مثل بين السوفسيات الميرتانم قديسة مريم أم الله اطلب علينا مثل بين السوفسيات الميرتانم قديسة مريم أم الله اطلب علينا مثل بين السوفسيات الميرتانم قديسة مريم أم الله اطلب علينا مثل بين السوفسيات الميرتانم من جلوريا كيف كمل بدو السوديم ويبقى الديم تديم Maria Santis Maurinen Diom Ali Kismata Tana Dak Litvira Tarina Riti Pumni da Panna O Gesù affinandovidna Haris Nam Nartan Kul genere Vehkolla Henna Dak Lakran Bzon Tanina Considerando contemplare il Hamus Mistero tal fe Medicina Maria o Giuseppe del Fulbenum Gesù ora trettium sabohi tempio disputa madetturi نسيرنا اللي انت في السماوية تقدس اسمك تجي سهناتك كل فتين في السماء يقدف لك السلام عليكم مريا بالجرات الممنية الملائمية نبيرك انت فرس النسان بيرك الفرات الجفتية والجسم السلام عليكم مريا بالجرات الممنية الملائمية كبيرك انت فرس النسان بيرك الفرات الجفتية والجسم السلام عليكم مريا بالجرات الممنية الملائمية كبيرك انت فرس النسان بيرك الفرات الجفتية والجسم السلام عليكم مريا بالجرات الممنية الملائمية كبيرك انت فرس النسان بيرك الفرات الجفتية والجسم
Esliamanik Maria Brigrazia Membia Almanaimia Camberke the first in the Sambira Frota Juftia of Jesus. Esliamanik Maria Brigrazia Membia Almanaimia Camberke the first in the Sambira Frota Juftia of Jesus. Esliamanik Maria Brigrazia Membia Almanaimia Camberke the first in the Sambira Frota Juftia of Jesus. Esliamanik Maria Brigrazia Membia Almanaimia Camberke the first in the Sambira Frota Juftia of Jesus. Esliamanik Maria Brigrazia Membia Almanaimia Camberke the first in the Sambira Frota Juftia of Jesus. Esliamanik Maria Brigrazia Membia Almanaimia Camberke the first in the Sambira Frota Juftia of Jesus. Gloria al Messia, all'Ebeno, allo Spirito Santo. Maria Santissima Urentium Nali Kismataltan. Ila Talina Ritikum Dampan, O Jesu, After the Beat, Harisna Manata. Uljanna Vekkolla, Henna Dalla, Cleotan, Zontani. Salve Regina, Sia Malik Sultan Omtal. Gesù, frotte mie recta giustia, o Halina, o Pia, o Helua, o Virgin, itla Palina, Addisa, o Malla. Skont il-fema tal-Papa, sirna li inti fis-smewiti ta' disismekti ġizalnatik kulli fetient kif is-sama jekda flat. Esliamanik Maria Brigrazia Membia Almanaimia Camberke inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija għal-ġisu. Gloria al Messia, all'Ebeno, allo Spirito Santo. Niftakru futna l-arweħ tal-purgatorju, għatija u mamulej il-mistreħ ta' dejjem. Jistriħu ma fil-paċi, għatija u mamulej il-mistreħ ta' dejjem. Jistriħu ma fil-paċi, għatija u mamulej il-mistreħ ta' dejjem. Jistriħu ma fil-paċi. San Giuseppe ta' Alp Safja, mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattal tana, Missir Etern Alla, Ibn Alla li fdejt id-dinja, Spiritu mqaddis Alla, Rita mqadsa Alla wieħed, mqadsa Marija, mqadsa Om Alla, mqadsa l-Verġni tal-Verġni, Om ta' Kristu, Om il-Knisja, Om tal-ħnina, Om tal-Grazzja tal-la, Om it-tama, Om li żjed safja, Om li żjed nadifa, Om verġni, Om bla taba, Om li tisħoq l-imħabba, Om tal-ħaġib, Om tal-parir tajjeb, Om ta' min ħalaqna, Om ta' min salvana, Verġni kollok għaqal, Verġni li tistħoq kull qima, Verġni li tistħoq kull foħrija, Verġni kollok seda, Verġni kollok ħnina, Verġni dejjem marbuta malla, Mera tal-Dusija, Ron tal-Erf, Bitu tal-Fertana, Amara tal-Ispiritu Sant, Amara ta' kull grazzja, Amara ta' kull tiba, Warda mistika, Tori ta' David, Tori ta' Laborju, Dar ta' Deb, Arka ta' Rab tal-ġdida, Bib ta' Sema, Kewba ta' Polodu, Saħħa tal-Morda,
kien tal-mitinbin, farax tal-emigranti, farax tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verdi, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla minn l-ewwel taba, sultana mtella fis-sema, sultana tal-Rożarju Mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruf talla li tneħi n-nubijiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħi n-nubijiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħi n-nubijiet tad-dinja, itla palina qaddisa Alla. Nitolbu Omu li jinti jodbu kissejħilna f'dan il-post qaddis li minnu semmajt il-leħen ta' Ommak Marija l-Karmel Grimo l-Franġesk Portelli u bl-interċessjoni tal-Verġni Marija mtella s-sema minn dak iż-żmien bqajt ix-xerra ta' kbir ta' grazzi fuqna għatina qalb safja u twajba biex immexxija mill-kmandamenti tiegħek nitalmu nħobbu lilek fuq kollox il-ħutna bħalna nfusna sakemm ġurnata waħda niġu ngawduk fil-ġenna bi Kristus Siedna. Tleta Marijiet il-Madonna bġeħet tlittijiem il-ġisem tagħha dam fil-qabar. Ix-xewqa tal-Madonna tapinu lill-Karmli Grima. Is-sliema lik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Is-sliema lik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Is-sliema lik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħad fid-dinja mingħajr teba, għaqlalna grazzja noħorġu minna mingħajr ħtija. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġek ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Ħadina nitolbu bl-inqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reppetilna l-fitwa tiegħek. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nejdu flimkien ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu.
Imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierek l-qalb imqazza tiegħu. Imbierek id-dem mażis tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar. Imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbierek l-Bira Alla Marija Santisma. Imbierek l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbierek it-tlub glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbierek San Ġusepp Parus Kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-Anġlu u l-qaddisin kollha tiegħu. Għal-benefattura ħajjinu mejtin ta' dan is-santwarju. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Slema rik Marija, bil-grazzi mimlija l-murejnija, kim inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom mulejjel mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu dejjem fil-paċi. Kalmet il-mulejjellum għal-dejjem. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Fil-liturġija tal-lum, Ġesu jkompli jiżra fina il-kelma tiegħu biex tħalli l-frott tsaq emejjel tajba. Nitħejjew bħall-art tajba li lesta tilqa fija il-kelma ta' Alla. Biex din tħejjina ħalli nilqgħu dejjem aħjar lil Ġesu Ewkaristija u li sejrin niċċelebraw, inkantaw flimkien, nqumu bil-wifqa. Tislima mill-qalb lil kull wieħed u kull waħda minnkom. L-inġbarna f'dan il-post għażiż, s-santwarju tal-Madonna ta' Pini. Lilek li tinsab hawnhekk fil-qrib, lilkom li tinsabu fil-bogħod u qegħdin titolbu magħna. Ejjew nagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-kol. U miegħek ukoll. Alla jitkellem. Bħalma x-xita tinżel u l-art ma tħallix l-istess, hekk bħalissa Alla jkellimna u jixtieq l-kelma nisimgħuha, nifhmuha, nilqgħuha u ngħixuha. Fil-bidu ta' din il-qudiesa li fiha qed nitolbu għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, nistedinkom ejjew nidħlu fina nfusna u nitolbu l-mulej jaħfrilna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom uti li jiena nibta ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-lemin u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Flimkien, glorja l-Alla. Filuri ta' snawiet u paċi fl-art il-bnedmin tal-ida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi t-nubiet tad-dinja il-qatt tal-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek floli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu. Fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti turi id-dawl tal-verità lil dawk li jitbedu mit-triq tajba. Tejnhom biex jerġgħu isibuha. Għamel li kull min jistqar li hu nisrani ibiet minnu dak li jtebba lil dan l-isem.
bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma iġaluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerrija lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol, hekk jiġri minn kelmti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li joġob lili u ittemm dak li batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Ir-raġġu ħajr lill-Alla. Zerrija waqt fartajba u għamlet il-frott. Inti jżur l-art u s-saqija u tanija bil-ġid tiegħek. Il-wied ta' Alla mimli bl-ilma, il-qamħ tagħhom ħejjejtilhom. Waqt fartajba u għamlet il-frott. Ek int ħejja, issa irraddit u twitti it-tub tagħha. Bl-irxix trattaba u tberkila żriera. Fawart is-sena bitjubitek, traqatek bil-ġid joktru. Joqtru bil-nida il-merat tad-deżert u bil-ferħ jitħazmu l-għolijiet. Il-merat jintlew bl-imrieħel, il-widin jinksew bil-qamħ, jajtu l-koll u jannu bil-ferħ. It-tieni qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Huti, jingħadni perswas li d-batijiet ta' issa ma għandhom xejn x'jaqsmu mal-glorja li għad trid tidher fina. Il-ħlejja kollha qegħdin jistennew ħerqana rivelazzjoni ta' wlied Alla, għax il-ħolqien jinsab taħt il-fruwa, mhux mir-rajħ imma minħabba dak li xettlu taħta il-fruwa mhux mir-rajħ imma minħabba ta' dak ix-xettlu taħta bit-tama li l-ħlejja huma wkoll għad ikunu meħlusa mill-jasa tat-taħsib u jiksbu l-ħelsien tal-glorja ta' wlied Alla. Aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu sissa jitqiegħed bl-uġigħ tal-ħlas u mhux u biss, imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu, aħna wkoll nittieħdu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' wlied il-fidwa ta' ġisimna. Il-kelma tal-mulej. Ir-raġġu ħajr lill-Alla.
Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dakinhar Ġesu ħareġ mid-dar, mar f'xatt il-baħar u qgħad bil-qeda hemm. Inġabru madwaru folol ekbar tant li kellu jitla fuq dajsa u jinżel bil-qeda fija. In-nies għadu l-koll wieqfa max-xatt u hu beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabboli. U qalilhom: darba wieħed bidwi ħareġ jiżra. U għaw jiżra xi żerrijat waqgħu mal-mogħdija. Ġew l-għasafar naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fart kollha blat. Ma kienx hemm wisq ħamrija u malajr nibtu għax il-ħamrija ma kienx fonda, iżda imbagħad telet ix-xemx, inħarqu, nixfu għax ma kellhom xeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom. Imma oħrajn waqgħu fart tajba u għamlu l-frott minn 60, minn 100 u minn 30. Min għandu widnejh ħajisma'. Resqu lejh id-dixxipli u staqsewh: għaliex tkellimhom bil-parabboli? U weġibhom: għax lilkom ingħata li tarfu l-misteri tas-saltna. Iżda lilhom dan ma kienx moti, għax kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed ukoll, iżda min m'għandux jittaħidlu saħansitra dak li għandu. Jien għalhekk inkellimhom bil-parabboli għax iħarsu kemm iħarsu ma jarawx u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux. U hekk iseħħ fihom il-profezija ta' Iżajja li tgħid: tisimgħu kemm tisimgħu ma tifhmux. Tħarsu kemm tħarsu ma tarawx. Għax il-qalb ta' dal-poplu twebset. Kienu tqal biex jisimgħu b'widnejhom, għalqu għajnejhom li ma jmorrux jaraw b'għajnejhom u jisimgħu b'widnejhom u jifhmu b'moħħhom u hekk ibidlu ħajjithom. U jien infejjaqhom. Intom iżda ħen jien għajnejkom għax qegħdin jaraw. Ħen jien widnejkom għax qegħdin jisimgħu. Tassew ngħidilkom, bosta nies u profeti ġusti xtaqgħu jaraw dak li qed taraw intom u ma rawx. U jisimgħu dak li qed tisimgħu intom ma semgħux. Mela isimgħuha intom il-parabbola ta' dak il-bidwi li ħareġ jiżra. Kull min jisma' l-kelma tas-saltna u ma jifhimiex jersaq il-ħażin, jisraqlu dak li jkun inżera f'qalbu. Dan huwa dak li nżera mal-mogħdija. Dak li nżera f'art fejn kien hemm il-blat huwa dak li jisma' l-kelma talla, jilqaħħa minnu fih bil-ferħ, imma eruq ma jkollux u għalhekk ftit iddum. Imbagħad jiġi fuq l-awċ, jiġi fuq it-taħbit, isib min ħabtu minħabba l-kelma, warah malar jitfixkel. U dak li nżera qalb ix-xewk huwa dak il-bniedem illi jisma' l-kelma talla, imma mbagħad l-inkwiet żejjed għal ħwejjeġ tad-dinja u l-ġibda għal ġid tal-art joħonqulu l-kelma u għalhekk ma tagħmilx frott. Dak imbagħad li nżera f'art tajba huwa dak li jisma' l-kelma talla u jifhimha u tassew jagħmel frott. Da jagħmel 100, da 60 u l-ieħor 30. Il-kelma tal-mulej It-tifħir lilek Kristu. Fil-fiżjonomija tagħna in-nies għandna ħalq wieħed imma għandna żewġ widnejn. Kważi rid jgħidilna aħjar tgħid ftit
u tisma ħafna. Il-qari tal-lum huwa marbut mal-kelma kemm hu sabiħ l-ewwel qari. Kif ix-xita tinżel mis-sema u l-art ma tħallijiex kif kienet qabel, hekk il-kelma. Il-kelma ta' Alla li toħroġ minn Alla u tolqot il-ġrajja tal-bniedem. Il-kelma dabar bl-Ebrajk, il-kelma dabar għandha żewġ sinifikati. Hija l-kelma mitkelma jien qed nismagħha. U l-kelma li tolqot il-ġrajja. Mela meta ngħidu kelma fl-oriġinal tal-Bibja ifisser kelma fi ġrajja. Kelma li qed tkellem is-sitwazzjoni tiegħi bħalissa illum. Il-qawwa tal-Ispirtu Santu din il-kelma li lna tatina possibilità biex il-qalb tinfetaħ għal Alla. Imma mhux faċli. Mhux faċli. Tant li jkellimhom bil-parabboli u ħammura l-aħħar biċċa ta' din il-parabbola ta' dak il-bidwi li ħareġ jiżra. Il-verb jiżra ta' dan il-bidwi fl-oriġinal qed jiżra bil-kotra bla ma jieqaf. Mela dan il-bidwi li huwa Alla u li qed ipoġġi ż-żerrija tal-kelma f'qalbi u f'qalbek sallum għadu jiżra din il-kelma. Imma aħna rridu noqogħdu attenti minn diversi sitwazzjonijiet. L-ewwel, biex il-kelma nifhimha dawk li ma jifhmuhiex jgħidilna hawnhekk jiġi l-ħażin u jisraq dak li nkun inżera f'qalbu. Importanti l-ewwel li nifhem. It-tieni li nilqa' dil-kelma. It-tielet li ngħixha. Dawn huma tliet verbi li rridu noqogħdu ħafna attenti għalihom. Jgħidlek jien ma mmurx qudies. Fejn qed tismagħha l-kelma t'Alla? Fejn qed timmedita l-kelma t'Alla? Kemm qed tifhimha l-kelma t'Alla? U jekk jien qatt ma nismax qed tgħidli ommi, kif nista' nilqa' l-parir tagħha? Jekk jien qatt ma nieqaf biex nisma' l-kelma li jrid jgħidli missieri jiena ibnu jew bintu, kif qatt nista' inkun naf, naraf x'irid jgħidli? Mhux biss irrid ċans biex nilqaħħa, nifhimha, ngħixha, imma rrid jien hekk din il-kelma inħallija tagħmel il-frott. Jekk jien ma nilqaħiex għax jiġi t-taħbit, jiġi l-awċ jgħidilna hawnhekk u dil-kelma tintilef. Ejja nieħdu ftit eżempju. Kieku aħna li qegħdin hawnhekk folla aw ġema fis-santwarju. Ħanejt għalija. Nilqa' din il-kelma u mhux tibqa' fil-wieċ x'in noħroġ minn hemm barra spiċċa kollox. Kellimtni mulej u dil-kelma trid tgħidli kif ngħix il-ħajja tiegħi, kif nidej. Dil-kelma trid tgħidli ma nisraqx. Dak mhux tiegħek, dik mhix martek, dak mhux żewġek, ma nistax nisirqu. Dil-kelma qed tgħidli biex jien ma nagħmilx ħsara. Ieqaf xerret id-droga. Xbajt tirvina żgħażagħ biex ħaxxin dbutek. Xbajt titfa' l-mentalità illi dik ma tagħmillekx effett meta taf li qed toħodlok ħajtek u saħtek. Din hija l-kelma t'Alla fil-ġrajja. Dan huwa s-sabiħ tal-Vanġelu u l-Qudies tagħna li jibgħatna d-dar biex nilqgħuh u ngħixuh. Inkella fil-wieċ jiġu l-għasafar inaqru ż-żerrija, titla' x-xemx, jinbet l-għollieq, jiġi x-xewk u min minna mhux imħabbat. Min minna barra ma jiġix provat biex jgħix il-kelma. Il-kelma tuwa ċans lill-Alla. Fejn tistgħu tmorru katekeżi, tiġi minn tiġi morru. Fejn tistgħu tisimgħu
U llum il-mezzi soċjali kapaċi jagħtuna meditazzjonijiet, riflessjonijiet mill-iktar qawwija tal-kelma talla. Il-kelma talla tagħmillek il-ġejt. Għax mhix it-patch page tal-pjazza, mhix it-tlablib tan-nies, hija l-kelma li knilqaħħa, nismaħħa, nifhimha, nista' ngħixha. U x'qal? Mhux kulħadd l-istess. Hemm min ħa tagħmel 100, hemm min ħa tagħmel 80, hemm min ħa tagħmel 60, hemm min ħa tagħmel 30. Mhux kulħadd imur il-ġenna l-istess. Mhux kulħadd jilqaħħa l-kelma l-istess. Mhux kulħadd taħdem fih l-istess. Immaġinaw ftejt. Aw ġew x'ġara. Tapinu x'ġara. Kull ma beda minn kelma. Leħen kif qed tisimgħu lili. Mill-kwadru nstema' leħen. Ejja, uħbib tiegħi, ejja waħna l-Maltin u l-Awċin nieħdu l-kelma talla bis-serjetà. Nieħdu li nkunu dixxipli ta' Kristu b'umiltà mhux bi kburija, imma b'impenn. Jiena rrid li Kristu jkun f'qalbi. U jekk il-Madonna l-Karmela qaltilha ejja jien biex immur wara Ġesu, irrid nisma' l-kelma talla u tagħmel il-frott, taqtax qalbek. Meta tisma' priedka veru xi kultant titħawwad għax il-kuxjenza ma tkun sewwa. Dik il-kelma messitni, bidlit li ħajti. Min jaf kemm nies ġew tapinu. U għamru qrara tajba għax semgħu priedka. Semgħu l-eżerċizzi tar-randan u bidlu ħajjithom. Kellimna Ġesu. Arrafna. Allimna. Niżżilha l-kelma fil-qalb tagħna. Ħaneħduha fil-ġrajja ta' ħajjitna. U iva, mhux kulħadd l-istess. Imma ta' 30 ħajasal ukoll. Ta' 60 u ta' 80 daqskemm jasal tal-100. L-importanti li tagħmel il-frott għax hija kelma talla. Ejjew issa nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed, il-Missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidhirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta'Alla. Imnissel minn Missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba maqazza. U tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Salta tiegħu ma jkollix tmiem. U l-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben. Li huma jqumu mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben. U tkellem fhom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nistaqarra mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-lumiet bil-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejja Spiritu Santu li jaqadna fl-imkien. Dak Alla li jafek bismek, li jkellmek fuq il-ġrajja personali tiegħek. Illum ħanitolbu mal-Papa Ljun li qed jagħmlilna appell mal-isqof tagħna. Kienu huma stess li għenu bħala Knisja lil dawk li għaddew mit-terremot. Bħalissa hemm żewġ pajjiżi, il-Venezuela, il-Filippini. Inna nitolbu għalihom, però issa fil-qudies tal-lejla u dil-qudiesa rridu nagħmlu ġabra sabiħa, mhux miż-żejjed tagħna. Ħanibatu għal dawn il-familji. Il-Venezuela, il-Filippini.
biex il-karità tagħna toħroġ minn tapinu u tasal għand dawk in-nies fuq l-eżempju li tagħna l-Papa u li jagħtina l-isqof tagħna. Nitolbu is-simana nitolbuk mulej. il-paċi, il-gwerra dejjem imdendla. Kieku dawn l-armamenti jibatuhom lil foqra l-flus tagħhom. Kull tip ta' armamenti. X'se nġibu bihom? Is-sejf mhux sejf ieħor iġib għalilna Ġesu. U allura din il-ġirja għan-nukleari, għall-armamenti, għall-ġlied. Sofferenza da dawk it-tfal, in-nies jeħdulhom id-dar. Mur mislek id-dar, mur mislek l-uriedek, bħalissa il-gwerra. Ejjew nitolbu għal-paċi, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu nitolbu għaż-żgħażagħ. Illum ġew ħafna żgħażagħ hawnhekk ħdejn il-Madonna. Mhux veru li żgħażagħ huma ħżiena. Tittimbrawhomx, almenu tiġġeneralizzawx bħalma tgħidu l-qassisin kollha, it-teachers kollha. Iż-żgħażagħ kollha, le, għandna żgħażagħ tajbin qed imorru fil-missjonijiet illum jgħinu. Dawk huma żgħażagħ tagħna bħalissa u l-grupp Marja Immakolata mill-Mosta li għalkemm qegħdin għawdex jagħmlu hekk il-laqgħat tagħhom mill-parroċċja tal-Mosta ġew hawnhekk f'din l-Ewkaristija nitolbu biex huma wkoll ikunu żerrija għaż-żgħażagħ, mhux biss tal-Mosta imma żgħażagħ Maltin u Għawċin nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Il-mejtin tagħna, kulħadd għandu għal min jitlob. Tinsewhomx il-mejtin, isimgħulhom quddiesa. Itolbu għalihom tgħaddu minn qrib ċimiteru, ftakru fihom. Dawk ma jistgħux jitolbu għalihom infushom, aħna rridu nitolbu għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem Jistrieħu fil-paċi. Amen. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qanun dejjem sakrifiċċju għat fi glorja ta' ismu għat-tiġrib tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares u lej l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmillek waqt li qed titolbok. Għamel lil poplu tiegħek jieħu minna s-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfuq lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Iżuħaj l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq mulej tajjeb u taġġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħaj bibnek l-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li biħamilt kollox u li inti battulna Salvaturu feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu imwielet minn Marja Verġni u għatem rida tiegħek billi fetaħ idejh fuq is-salib bri toħorna mill-irbit tal-mewt jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk mal-anġli mal-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek. Qaddis. Qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna floli ta' smawiet, imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna floli ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija.
Qaddes għalhekk nitolbu daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu illi meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħaj qasa tali dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara lik laħal kalċi, reġarad il-ħajr, tali dixxipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu il-kol. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabru. Mew tiegħek mulej inxandru il-ferħ amanti stennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajja. Intoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu mulej. Ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba mal-Papa Ljum, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha, ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Mal-benefatturi li mietu, mal-eżistakom mejtin, nitlob illum fl-ewwel anniversarju mill-mewt ta' Fader Meni Bonello, Emanuel Bonello, li kien jieħu ħsieb għal dawn l-aħħar snin il-Knisja ta' Pinu ġewwa Melbourne, Bacchus Marsh, l-Awstralja. Il-qarru ħażiża ta' Fader Emanuel Bonello, l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek, ħenna għalina, il-kol nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apposti, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qed jisma' missierna. Li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun dak li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġri iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa, il-glorja U lej dejjem. Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim il-għaqda li intrid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi l-xulxin.
ħaruf talla li li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħen għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħen għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla li jiżra z-żerrija tal-kelma fil-ħajja tagħna, fil-ġrajja tagħna. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Isem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
nitolbu. Irċevejna mulej id-doni tiegħek. Nitolbuk nersqu sikwit l-enda sagrament biex ikabbar fina l-qawwa tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Fl-aħħar tal-Qudiesa ħanamlu dak li talbitna l-Madonna, 3 Ave Marijiet. Mhux biex ngħiduhom hawnhekk biss, ħudduhom magħkom. Jiġifieri jgħiduhom kull jum. Kull xejn tkunu tistgħu. Biex niftakru li l-ġisem ta' Marija 3 ijiem dan fil-qabar u l-mejtin tagħna għalihom il-qabar u l-mewt mhix full stop qed tarawx qawwa kbira u fil-messaġġ ta' Pinu wara min irid nidħlu fil-kappella u nagħmlu ftit talb. Għada l-quddies fis-6:15, 8:30, 10, 11:15 wara nofsinhar fil-5. U l-ġbir kollu li jkun qed isir nibqgħu niddestinaw għat-terremotati, dawk li sofrew it-terremot tal-Filippini u l-Venezuela. L-appuntament kbir tagħna għandna l-erba' li ġejja, il-11 l-erba' ta' Santa Marija. Il-Knisja tiftaħ fl-4:30 ta' filgħodu tagħlaq fl-10 ta' bil-lejl. Ir-Rużarju għall-Paċi fis-6:15. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa, Marija u Malla, klopalina mitinbin, issa ofissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa, Marija u Malla, klopalina mitinbin, issa ofissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa, Marija u Malla, klopalina mitinbin, issa ofissija tal-mewt tagħna. Amen. Ejja ngħidu ilha bil-qalb, ngħidtuha. Madonna ta' Pinu, Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħajr lill-Alla.